मैं मुख्रमजरे तो निगबिर बसे इम्पैक्ट न्यूज़ ने राजरंग थंगबम मनुहुना हरिबा 360 degree analysis of news and events ना मैं बुताम ओक्चरी त्रामतो सुबह मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिखल की फॉर लाभ मतुंगदा असेंबली सीट हुमफुसी की मनुंगदा सीट अमदा हैबदी जिरी बामदा खुगी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अमा ओइना लमदम असिगी मियोइ नते हाइदुना मयामना हाइनरिबा दुगा मितो मियान चानी हाइनरिबा कैंडिडेट असि थोलकपदगी हुजिक तोंगान तोंगान बा इशू मयाम थोलरिबा मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली की मिखल असिदा हाइरिबा कोई मितो मियान चासिंग असि मिखल थेंगनहनगुमसी नत्रगा मिखल थेंगनबा यारो नत्रगा एमएलए ओहनबा यारो हैबगी तोंगान तोंगान बा मरोइना देसामना कोई स्पेयर हेड तौदना हुजिक याम काना खोंजंग चंगसलिबा बॉयकॉट तौगनी हैबगी सोशल बॉयकॉट तौगनी हैबगी वाफम लाइबा एट द सेम टाइम जिरिबामगी मियामना कोई एमएलए से जिरिबामगी एमएलए से बॉयकॉट तौबा हैबसी सोशल बॉयकॉट तौबा हैबसी जिरिबामबुसु बॉयकॉट तौबनी जिरिबामगी मियामबु बॉयकॉट तौबनी हैबगी चरक सदा ngarang mak sagolba moirang lerak की मोरंग लेरक मचिंद लेबा कम्युनिटी हॉल दा पांथोखिबा पीपल्स कन्वेंशन मियाम की मिफमना तोंगान तोंगान बा वारे मंगा लौखी वारे मंगा सिंग दुगी मरुइबा क्रक्स हाइबा तारगदी मितो मियान चा सिंग असि मसक खंगदोकपा कनाना इंडिजिनस नो कनाना येलो मिनो अदु कनाना मितो मियान चा सिंग नो अदु मितो मियान चा सिंग असिदा सिंग असिना कोई एमएलए कारगुम्बा कारक तारगदी मकोई से गवर्नमेंट याहुन दबा दुगा मखा तारक पदा मिखल द कंटेस्ट होंदबा फावबगी वारेब सिंग लौलखरे हाइरि बंगारांगी मिफम अमदी हुजिक लाइबा चेंज है सोशो पॉलिटिकल चेंज से मतंग खनने इम्पैक्ट न्यूज़ की स्टूडियो लेंशन लेबी जॉइनिंग अस टुनाइट ऑन मनु हुटना सिरका मणिपुर के स्पोक्स पर्सन ओबिरबा ओजा निंगथौजा लांचानी हम तो ओजा लांचान पुतराम नोकचेरी वेलकम टू द शो अप्रिशिएट योर जॉइनिंग आल्सो जॉइनिंग अस HRLN ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क मणिपुर की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ओबिरबा ओजा राकेश महबूबमनी ओजा राकेश पुतराम नोकचेरी वेलकम टू द शो अप्रिशिएट योर जॉइनिंग टू अतुगा ngasi ki thoram asida akogi muslim community bu represent tawina bagi damakta maruina all manipur muslim organizations coordinating committee amoko ki president obiriba oja SM jalal busu ko jabane du SM jalal oja si hujik lambi da leiba male oja se ge orpa khoi ngasi ki discussion si yaung ki tanja du logjage ahan ba question si ai oja lancha da lakchi oja ngarang ge khoi mipam haiba tare people's convention masida khoi sirka gi site gi sumi hor yaubi ki haiba tare ngarang gi oiba वारेब असिदा मरुइना मितो मियान चासिंग की बेसिस से कोई मणिपुर की लेजरी बा इंडिजिनियस लैंग्वेजेस कोई येलहौ लोन सिंग असि ngang daba natraga season daba sing asida masi कोई इंडिजिनियस हाइदि येलो मीनी है ना लोग दबा हैवी ऑफम जो खरा ले रहे 1951 की कोई पोसु ले 1951 की ममांग दा लाख मतुंग दा लाख बसिंग येलो मीना ती हैवी ऑफम कोई मयाम हुजिक खितंग मयाम से कॉम्प्लिकेशन अम लाइ है बता रहे खितंग मसी लहन भी बाहर रोजाना करीनो तसेंगना ngarang gi people's convention gi mathau tagi bsna karino masi lephiba akogi point manga sigi tasengba wahan thokse kari karino jo jakitang tam tasengna ngarang loriba point manga sigi manungda khoirege hena maru oiribasi hojik takpikriba jiribam gi kare iba nataga jiribam gi electoral iba representative sigi question sini haje batare tasengna haiba tarabada hojik jiribam da kare iba laiba jiribam gi elected person sigi question da laiba si mahak si lamdam sigi mini natti haibane aduda hojik rasna thambi ki bada yellow mi haiba wafum se masini akoina yellow mi haiba sini khwaidagi hena akoina khantaningai oiribase maramdi yellow mi haibase yamna generalized to batam amkhakni haibadi indigenous haibase suppose kare iba sahabuddin sina karigumba magi asabuddin na magi bengali amoina he may be indigenous oiramba yai magi own soil duda okay but aina akoi maitei se natraga tangkul se natraga kabuye se indigenous ni haiba targa so beyond the boundary sat khiba targa di migrant to ina lakpa targa di magi indigeneity se mangani haijariba aduna yellow mi ki question se mafam kharada mase relative oina nainagadabani maramdi yellow mi haibaga laiho mi haibaga yam khenai native people oidragadi indigenous ni haibagi wafum mase masi yaroi haijariba na ahan bada haidi basi laiho mi oina native people oina oiba oidabagi wafam sine hojila iba question se aduna hojik ngarang aikoina mayamna ngarang gi convention da lawri basi kari no haiba matam particular community or particular religious group natchade haijariba hojik mayamna la iba question de what should be the function and responsibility of the Manipur Legislative Assembly habisigi basic oigadabane identification do kona la ase first the Manipur Legislative Assembly habisina tawgadori basi karino
महांग तौगदौरिबसी करी फंक्शन नो हाइबा मतमदा मरुआइबा फंक्शन से अहुम खक्तनेब अहुम सी फर्स्ट कइनो हाइबा मतमदा मागी टेरिटोरी मागी सॉइल लैंड एंड टेरिटोरी मदु ngakpa second da magi population magi hingiba miyam madu ngakpa third da magi freedom natraga magi national right natraga state to gi natraga sovereign right to ngakpa dunia ada manipur legislative assembly gi history se manipur legislative assembly se ngasi gi leiba 1949 gi matung dala khiba india gi assembly na sorry india gi parliament na sem gi assembly natteba it was constituted in 1948 october 18 october gi tang tara nipal lising ma chawapan nipu nipan de sem gi baneba adubu matamduda election tawrakanda june amasung august da election tawrakanda pangthokhiba manipur gi 1948 ki election da karak khibana miyam na sem gi ba mk priyobatan chief minister oikhiba adugumba manipur legislative assembly edo 1949 gi september gi tang tara taret tagi na kumathoi fauda manipur gi ningthobu shillong da kawrakanda madu phajan dena thammakanda aikoi se legal oiba procedure amada natabida instrument of accession haidana instrument of accession gi hana bharat ta tinba matamda aikoi communication external affairs ago defense natana atai di aikoi da loina laigani haiba adugi right do muthatlaba matungda without any notification hana elected oidaba assembly do dissolve tore haiba bau haidana manipur da mitop changapagi hana leiramba permit system haiba tare akogi foreigners permit system oina Lakhipur dagi che lorambiba for entry into and exit from Manipur haidana lupa manga mapangi mi sing da lodana lerambiba se 1950 da himat sing na abolish tawi aduna mana abolish tawba matam da sida iriba wase sentence ama khaktane yam nokning rajane masida hai it is notified for general information that with immediate effect the permit system for entry into and exit from Manipur is abolished have never. Okay. Sentence some of the migi han kanogi 19th century gi early 19th century dagi chatna dana la aba Lakhipur na Manipur gi matam dugi di akogi office haiba tare ning thogi madu oiraga permit lawraga changakpagi system se himat sing na lokthokhi bane madu dagi ni akan ba sapu mala ibase okay adu boja hojiki akogi context se 1972 onwards haiba tare state root phangra matung da koi mikhal se mathang mathang pangthok pada handa kisna tarama thorak subo mikhal oikre maram masi gi mikhal se gi context se matam da koi Indian constitution gi makha da piriba enshrine toriba Indian constitution constitution se yamna kaiba lai maram de constitution se how far Manipur people na accept tawdoino have question sineba because in the context of Kashmir article 370 da 238 se kakthal akanda article 370 da Kashmir gi pirpa matam da article 370 gi article 370 se part 21 gi natra aduda 370 da magi part b da akogi part sorry 370 gi article 370 clause b si da yauriba roman 1 da kamaina palle instrument of accession gi correspond to the law semgani hairi whether Kashmir da instrument of accession yaraga Manipur da instrument of accession kadoba yaroi do okay why India na karigumba uniform oiba targadi equality da leiba targadi number 1 Manipur gi oiba hana leijariba mahaki legitimate right to adu hana respect over tai okay aduna laiba porting asa aina hajakiba territory population and magi sovereignty ngakna India gi manungda as a union of nations oina Manipur yaugi baneba maduda aikogi identity aikogi population map se compromise tawrage aikogi hana hingminari bale homi map se amaga misunderstand tawhalage na akoi yaugi banatteba compromise tawgen yaugi banatte maru ina garangi mi pham to su resolution da hojiki ozan takpiri ba aikogi constitution da provision ama phawa koi kashmiri sumai leiri sumai na Manipur gi hapagi wafam singanang su yaugi mane mathang jai oza rakesh lak se oza akogi hojik Indian constitution na piri ba mayam akogi hak haiba tare masi vote thadaba yaba madi mirep oiba yabagi kogi lamdam dugi kogi keno mo oiba voter mo oiba target madu right se loi pi bani na hojik asabudin gi case haiba tare koi mingoina pan ba target di jiri bam gi se masi gi case tholok padagi ni maroina mayam hari mai palak padin haiba tare hana mai patring ai da maroina koi mikhal thengnak matam da thi mayam si check to biu da bor masu yai maruina khoi Kangpopi assembly constituency dagi khoi Nepali kharga tamang tholok matam dadi mayam na congress na karubuti kadobugi ticket piri bano haiba mayam irang hobudagi independent oina tholakhre mai budi pakhidre aduga ziribam gi case tadi kanamta su kem haige de tumin laikhi aduga masana khangna su independent thorkhim tawi kamai haibini oja swai matang sida khoi gi mikhal thengna bagi right se Indian constitution ne piri bani na
मतंग स्वाइस दा कोई इंडिजिनस ती कंदबदी आते मणिपुर के ओनदी आमना चमन नुंग अनि के मरता हाउ बी कंडीशन विजिक लेसे करी करी कॉन्स्टिट्यूशनली नत्रका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के कमाई यंग या अखोई लेरिबा भारत की संविधान सिगी मखादा मिखल पांथोकनबैदमक्ता अखोई पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट लेरे सिना मिखल कमायना तवी कना कना ना मसिदा मिरेप ओबी याई नसिंगबा मयाम म यावी अर मसी ई प्रोविजन जिगा येंगवरगदी अखोई भारत की नागरिक अमना अदुमक मसाइगी बोट लेप याबा हाबिदु ओय अदुना ngसाइगी जिरिबामगी हौजिक कारिबा इमिलिसिगी मतंगददी अखोई लीगली स्पीकिंग हौजिक लेरिबा मार्क्सी मफमदुगी वोटर ओइबा अदुगा अखोई मणिपुर की मनो अमनी हाइना थोराबनिना मार्क्सु मफमदु अदुम बोट लेपदा आइनगी ओइनदी थुदोकपा अकाइबा लेति हाइना खली हौजिक फावगी ओइनदी अदुबु करिगुमदा मांगना पीबा डॉक्यूमेंट जिंगसे करिगुमबा आरानबा यावरमगदी अदुना अतोपा डायमेंशन मा लाखुसु याय अदु हौजिक ओइनदी आइन की ओइनदी अकाइबा अमत लेति ओके लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के ओनदी हुजि पोगी ओनदी अकाइबा लेते मरोइना खोगी बैकग्राउंड ने पंजर मतमदा हाइरिबा खोगी ओजा असाबुद्दीन से मागी अपोकपा ग्रैंडफादर सी गुलाम रशीद हानसु प्रधान और महज सोनापुर ग्राम पंचायत की अदुगा मखोय से 1906 लिसिंग समापन तरुकता कसारदगी जिरिबामदा होंखिबने हारे अदुगा मसामक असाबुद्दीन सी खोगी हंदकी मिखल सिदा मिरेप थंगद्रिंगा द 2 टाइम्स सोनापुर ग्राम पंचायत की जिरिबाम सोनापुर ग्राम पंचायत की प्रधान सु अनिरक ओरमे हाबगी वाफम लै अदु मतंग सिदा हानसु प्रधान ओरमे मागी मपुबो ग्रैंडफादर फावबा मपापो मबो फावबा खोगी प्रधान ओरमे सोनापुर ग्राम पंचायत की अदुमायना यामना मफम अदुगी ओइनदी हाबता ओके 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 दिस इज थारोल कुंबाबा ओके Chronicles of Manipur सिदई सिदा लाइबसे 1907 दा आई पाजरके को 1907 की सजीबु था इरायना हल्ले मलमास ओय संक्रांति सु हवे निनी थांगे द बोर साहेब मयामुंग अहल अनि मना जिरी उनुंग द मी ता हंदुना लौ शेमो हाइदुना कसार की मी लौ सिंदुना ताहले ओके ओके 1907 की मी ताबा हवे बामोन अमा मैते अमा पांगन अमा नमसुद्र अमा पटली अमा देशवाली अमा मुची अमा सगै जात अमा पाटल सिदा पांगन हाइचे डजंट मीन बेंगोली पांगन ओके ओके अदुना लाइब पोट से मसीना नॉट ओनली मागी हिस्ट्रीज ना नॉट ओनली मागी बैकग्राउंड से चुम्मी हाइदना आइडेंटिफाई तोबगी क्वेश्चन डू नटेब द वेरी क्वेश्चन इज इट चैलेंजेस द वेरी क्रॉनिकल ऑफ द किंगडम ओके लुरैब वाफम दी मा म चुमहनब होनबदा अखोगी रॉयल क्रॉनिकल से लाले हाइदुरी परा साइड ला आनी बको दिस इज अ नेशनल क्वेश्चन अरुगा साहाबी गिफ्ट लीगल ओय हाबजे ओके बोले पसी लीगल ओय अदुबु अखोइना हाइरिबदी मणिपुर की कंटेक्स्ट दी टेम्पररी ओइबा ट्रांजिशनल ओइबा स्पेशल प्रोविजन अम कश्मीर द पीरिब सुमाइना ओके लीगल न बांदगी चंगप मिटो बम भोट लेपगी राइट से कॉन्स्टिट्यूशन न पीरेब मदु लीगल ओय लेजिटिमेट ओय ओके अखो यारसेबा अदु ओइतारगदी सुप्रीम कोर्ट मान फाइट तो होलसेबा यारसेबा मदु लीगलिटी ngaktaनेबा मणिपुर से 17 की सितंबर देना 21 की सितंबर पाउड निंगथोमा फाजल लगा थंबा मदु वायन नबा इंडिया की कोर्ट लेब्रा दैतब तारगदी अखोगी लेरंब पोर्सिंग से मचेत मचेत थुगारप मतमदा मदु अखोय एक्सेप्ट तौगद्रा ओके अखोगी लेजरम मयाम से मचेत मचेत थुगारप मतमदा अखोयना एक्सेप्ट तौगद्रा हाबनी मतंग से अखोय ओजा एसएम जलाल से योबिरे ओजा एसएम जलाल सी ऑल मणिपुर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस कोऑर्डिनेटिंग कमिटी असम बेता अखोय अमको हैना खंगना ऑर्गेनाइजेशन से की प्रेसिडेंट ओबिरे बनी ओजा जलाल लाचगी ओजा जलाल हंदक ता अखोय अमको न सु प्रेस कॉन्फ्रेंस का पांथोक्तना ओजा असाबुद्दीन की केसी मसी सपोर्ट तवी मा इंडिजिनस नि हाइबगी वाफम फोंदो की लेरे करी हाइबनी ओजा जलाल वाफम सु जाखर मखैदी ताबी रमनी ngarang su people's convention पांथोखरे अदुगा मरुइना खोगी मितो मियानचा सिंगसी मिकल थेंगनबदा थिंगबा थमसी हाबी वाफम होब लेरे अदुगा मणिपुर की ओइबा स्पेशल प्रोविजन अमा कॉन्स्टिट्यूशन ना यादब तारगदे मदु हापचनबा सु होना से हाबी वाफम होब लेरे कमाई असय मतंग सिदा ओजा असाबुद्दीन की केस अदुगा मतुम तारकदो सुम केस में आमसु लाकसु याय मदुगी दमता करी हाबिनी राजमसी येलहौमी अखोई लमदम सिदा ngak senbagi ओइबा वाफम जे अखोई हौखिबा मतम कयादगी मसी अखोई स्टेट सिदा याम बिग क्वेश्चन ओरगा लाखिबनी ओके मदुगी मतुंगिना अखोई तोंगान तोंगान बा अखोईगी स्कॉलर सिंग तोंगान तोंगान बा इंटेलेक्चुअल सिंग सिविल सोसाइटी की लुसिंग बा सिंग अदुगा तोंगान तोंगान बा कम्युनिटी की लुसिंग बा सिंग पुल्लगा येलहौमी ngak senनबगा मरी लेना अखोई अखोई आईएलपी की बिल से सन्ना हननबगी डिमांड तौरगा मदु तौननबगी दमकता जेसी आईएलपी हाइबा मा कोई पुलमक न यानरगा सेम मतुंगदा अखोई युवा कलेक्टिव मूवमेंट अमा
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ 1951ꯗ ꯕꯦꯖ ꯏꯌꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯃꯤꯌꯥꯟꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯟꯇꯣꯛꯅꯅꯕ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯕ ꯉꯝꯃꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞꯇꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ 1951ꯒꯤ ꯕꯦꯖ ꯏꯌꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯅꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎ ꯌꯥꯅꯈ꯭ꯔꯒꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤꯜ 3 ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯒꯤ ꯑꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯥꯒꯠꯂꯒ ꯌꯥꯅꯕꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯖ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯒꯠꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯅꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯥꯒꯠꯂꯒ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯦꯁꯦꯟꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯥꯕꯨꯗꯤꯟꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯪꯉꯤꯕ ꯋꯥꯍꯪꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯦꯇꯤꯞ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯒꯗꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ILPꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯄꯣꯖ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯀꯟꯁꯥꯏꯟꯁꯅ ꯄ꯭ꯔꯄꯣꯖ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ 1951ꯒꯤ ꯕꯦꯖ ꯏꯌꯔꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯦꯇꯤꯞꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯔꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯃꯤꯌꯥꯟꯆꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯨꯡꯗ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯃꯤꯌꯥꯟꯆꯥꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯇꯅꯕ ꯇꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯁꯥꯕꯨꯗꯤꯟꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄꯗꯨꯕꯨ ꯄꯣꯛꯄ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯨꯁꯦ ꯒ꯭ꯔꯥꯟꯐꯥꯗꯔꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯐꯇꯔ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯗ ꯗꯦꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯒ꯭ꯔꯥꯟꯐꯥꯗꯔꯁꯦ ꯅꯣꯁꯤꯠ ꯑꯂꯤ ꯀꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯖꯕꯗ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯅꯣꯁꯤꯠ ꯑꯂꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯁꯥꯔꯒꯤ ꯁꯣꯅꯥꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯕꯦꯖ ꯏꯌꯔꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯅꯦꯇꯤꯞ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯃꯥꯁꯨ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯨꯁꯨ ꯅꯦꯇꯤꯞ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ILPꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯥꯁꯤ ꯀꯣꯟꯁꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯨꯅꯁꯨ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯑꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯍꯥꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯟ ꯑꯣꯏꯔꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁꯅꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤना ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯕꯣꯏꯀꯣꯠ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯪꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯌꯥꯅꯔꯒ ꯁꯦꯝꯈ꯭ꯔꯕ JC ILPꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯖ ꯏꯌꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯅꯔꯣꯏꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ 1951ꯒꯤ ꯕꯦꯖ ꯏꯌꯔꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯏꯟꯁꯦक्योर ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ILPꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯅꯧꯕ ꯕꯤꯜ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯄꯣꯖ ꯇꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯂ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯧꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯆꯥꯏꯅꯤꯁ ꯑꯁꯦ ꯀꯩꯅ ꯂꯦꯞꯀꯅꯤ Chinese macha ama Korean macha ama okay kaina lepi language na lepe number 1 base year to lakting da Manipuri natak the people of Manipur have say loan na lep kadabane it should be based on language not on year adu itadi China de like Indian macha singi Chinese ne haido river ba certain base year ama shemaga say 1952 gi na 1950s ki war gi mamang de lebe China de lebe Tibet de lebe Indian macha myam kaido bagino Assam the name Chinese macha sing phu kanda Indiana halan grise kedo everybody knows madugi acceptability to karigino haibada aigi society the vulnerable oini haiba taragadi madu aikoi tasengna shirka gi ondi suga ya jadeb base year 1951 and it is also not accepted id Manipur da leba miyam na consensus oina mandate oina yagi basu leite maduni miyam lo khangbire madugi wafam du apex body oiba community khudimana saruk yaraga decision to logi manati hasu loin khangnare adu even 1951 sibokta yadaba 19 lairibani adu 1951 gi wa natana the basis should be language haibane number 1 aikogi native ne harapam matam da khwaidigi haribase native language haibam laineba Korean oitaragadi ma Korean language khangba tare hanguk khangba tare ma Chinese oitaragadi Chinese language khangba tare India gi di sidadi nation mayamna pulla kanda union oina tasilaga semgre okay Hindi na madugi basis so yade but in the context of Manipur gi context adi very specific question nama lairi ai koi sida thadau kuki natoga tangkhul natoga kabui natoga han ngangba maitei lon natoga Manipuri natoga anything mayam sin ngangna diversity gi man language sama ngang tare number 1 okay he is a Manipuri aduma laire non Manipuri is those people
mother tongue da aikoi sida leiriba dialect and languages mayam si ngangdaba mayam duna non Manipuri neba ada about the non Manipuri singi manung chida kanabu bhot lephan sige kanabu aikoi gi lamdam sigi decision making haibani legislative haibse law si ain si semakadori bani adu oibata di madu da kanabu sharuk yahan sige haibani madu kaiguma mi amadu yawduba matamda in practice da in praxis ta yeng seba mana kayam yamna magi people bu hauji yamna kiningai ori base Bangladesh tagi lakriba Indira Muzipek auta ngai bigo auta ngai bigo ai auta haijage Indira Muzipek ta moi Bangladesh ni Indira Muzipek ta leiriba pek ki matungina 90 lakhs ni North East sangri se now 3 crores ne akoina pabada masi factually ko hoji powder aduna madugi infiltrate tograba Bangladeshi sing adurgi tapna tamda indigenized torpagi horukpagi process amara ba hoji laise is it a process of indigenization to accept those illegal immigrants sing adubu nativized akogi sidis that native people nena indigenized tonabagi aron agenda amakak leiraga hairi iba okay madugi respond oja jalanda lakcha yoja kari having indigenization ki process Manipur ki context ta akhoi indigenous community khudingbak Manipuri ni adugo Manipuri khudingbak ti indigenous oite no indigenous not Jalal Manipuri leho mi khudingbak se indigenous khudingbak se indigenous people Jalal tabi indigenous Manipur no indigenous khudingbak ne leho mi nate ba leho mi have said native people have said indigenous khudingbak electoral process se leho mi electoral city India na lak pane electoral process na constitution 1949 da lak adugo constitution electoral process please don't think that otherwise Jalana hari basisu yam sena kan it is a personal opinion ngarang Manipur gi Muslim mayam gi represent toga maming palaga K.T. Rahman adagi Islam ka mayam ngangi so yam nungai tribadi among the akoi hana laiminari ba Jalan masamak akoi work to mina laimin akoi gi masen marakta Bengali speaking Muslim ama magi phida ama pina bo hona bada why we should be divided okay phida people hum lai adu matang sai sida akoi khudma khena banga tani akoi khudma chak mano habadi yaroi manamaduna wakhalon manaba Muslim mayam su yaram biya manadab su yaram biya so we cannot celebrate homogeneity but we have to celebrate heterogeneity have rakho ki differences jo kitang celebrate to bata mara badona difference among the native communities among the Muslim community heterogeneous among the native communities aduna bu territory haiba ma lai baduni native haiba se first the native people haiba se those people who speaks our language number 1 number 2 condition aikoi ni yagi bagi matungina aikoi gi oiba poshak ama thidokpa taeba aikoi na hoji haibadi okay 1951 or so 1949 or so whatever lepaseba okay amado aikoi na yanabagi matungina until and unless madu lep 3 heba hoji lep 3 heba lep 3 banina lep 3 ngai sida mahaki fida piruba aduga tamangbuna fida pidaba haibase mase amna partial oibe attitude na okay partial oibe attitude di matang dusu lakcha ge to hoji ge oja jalan respond to continue please hauji ki native ki question se language na lepa yawe masidi maramdi native fiber city akhoi matam sangna akhoi cutting of year amagi manung channa madu adu oitaragati British people you have so many things to say ozadi am laire having a point adu ozan jalan ki point khara si so ko amtang hana embrace toraga ozagi point so interruption toraga di amasu akhoi gi pining ba akhoi opinion se fazan understand to please continue please akhoi se discussion ni na lojabani habi ozan jalan continue adu akhoi native ki question se cutting of year amagi manung channa mamang da leramba makhai to native aduga matung da lakpam khai do akhoi gi Manipur gi citizen oidaba Manipur gi native people oidaba haiba wafam se akhoi consensus oiba environment ama leigre na consensus like mi jala please don't say consensus akhoi na hogri ba i hog se akhoi na hogri ba consensus oda seminar kya pogre ade people's convention kya pogre masiga let seminar yang ozara ke sachara ke please no ozara ke si point of view ta lojage oza hojik ain gi oiba na ta constitutional oiba sumba khoi gi khetare magi law oina ti ithoga leitabni na kanana mere oiba yai oidaba yai indigenous people oira kan da vote lep yani yaro habgi wafum so khoi gi
law oina act amoina parliament da natraga khoi provision oina constitution hoji phogi on dil laitri marabduna hojik laiba issue si akoina karamna handaki issue yamna sensitive oiba issue ne tare masi karam haina legally natraga socially khoi mayam si masi amado sanction bayan kan karamna masi settle to bayan kan biuza masi aigi morana hajaba taragadi hojik leiba pm sida ain gi lambi sinedana leiba phom si settle to bu phom madu ochokpa leite aduna masi di akoi gi yanadriba kano si group sing se masi phamineraga karino haibadu kupna naineraga akoi gi waroi sinema porakwa asina zume masi tawrasi haina lakpa natana jiri gi kambusu moigi jiri da phamaga press meet ama taroga khoi adu tawre ha lakhokpa imphal da leriba kambusu imphal na phamaga adu tawni haiba masina di solution porakpa yaroi adana problem ama lere banena madu meeting point ama lehelaga madu khanaba sumi haina I thamjini okay meeting point ama thamaga khanaba chumi habani oja lanzara point yam daire to break it timing so break mathang oja da lakchage break yan thonjara ke impact ni swimming tamno le NIT Manipur presents for the first time in Northeast India Bikram Sarabhai Space Exhibition. Panels related to Chandrayaan and Mars mission, family of ISRO satellites and satellite images, scaled down model of ISRO rocket family, video documentaries of ISRO, interaction with reputed ISRO scientists, career counseling for ISRO and many other related to space science. A rare opportunity from ISRO for the students of Manipur. Cordially invites every students and teachers irrespective of disciplines to this rare exhibition. Venue NIT Manipur campus Langol, date 23rd to 25th of March 2017, time 9 a.m. to 4:30 p.m. Explore the world of space science and technology. Do not miss this space exhibition. Wangkhai Ningthem Pukri Mapal Dalaiba Career Nurture Center da Lakliba April ki tang 10 dagi class 9 amadi 10 CBSE Science and Maths amasung class 11 amadi 12 CBSE amadi COSEM animaki foundation course haujaragani. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Yausang kumain na lakpada tasi interior na isa-isagi yung wall da lighting na ba wallpaper happy discount pizzeri 1,499 par wall da kulong tawjari kuina sarpa amati samba yaba ramnagi mamal hong na pizzeri glass window amasung aluminium frame sing lighting na ba glass amasung wood film sing ahong mamal da rupak bunmanga amati kontra par square feet da pangandagan pizzeri ba kulong chama sing asi tasi interior sinjamai bazar na Welcome back. Adon English basi manu hunani a 360-degree analysis of news and events with me Raj Rongthongma manu hunata ngasi khana jarime basi Manipur Legislative Assembly ki mikhalda mitop miyancha sing non Manipuri sing saruk yahan gumsi aduga mai pakhibo organa madu matam khargi oina khogi lamdam si ko iba law ama laktri phawbadi madu kitang potha han kisi haibasi ki matang dani matang question si oja lang jada lakse ki oja khoi oja Asabudin jiri dagi Asabudin si mai pak lai hoji mai pala bai खोगी मेरे बाम MLA हो रहे वासक लोग फो याव रहे अदुना होजिक BJP न सुख सरकार सेम बसिदा मसे लौसन बद यावरी बनी मरम अदुना होजिक लेरिबा सिचुएशन सिदा करमना हाइदी ओजा असबुद्दीन बु मतम खरा खोय मयाम बॉयकॉट तवरी MLA ओखिबा यारो हाइदुना मसि ngaga thamduri bनो सिचुएशन सि यामना मियाम दसु यामना सेंसिटिव ओइबा रो कम्युनिटी मयाम के मरक दसु मिसअंडरस्टैंड तो तंजा दो मसिना थोक तों माली करी हाबिनी ओजा सेना होजिक मिसअंडरस्टैंड तो से आई थोए न खले मरम दे होजि हाबिरिबदुनी आइना हाजिखिबदुनी मसी यामसेना
फोंदोक पीरबा सिंगदुगी पर्सनल ओपिनियन और मसु याइन खले बिकॉज yesterday we have seen so many akoi gi chilinaw sing gi marakta irrespective of religion mayam फोंदोक तन तौनरी अदुना लाइबा पोसी कइनो हाइबा मतमदा तसेंगना हाइबा तारगदी अखोई की कंटेक्स्ट ता होजे हाइबिरिबदो कइदोबा ताबगे हाइबसे until and unless okay लेरे बेजियर हाइबम लेरे बिल अहु मांगदा तादना लेरे then होजे अमु हेंगलाए language should be the basis हाइरे मसी वर्ल्ड gi ओइन चुमबनी मरमदी चुमदे हाइबा इंग्लैंड इंडियन मसा सिंग लै इंग्लैंड पाकिस्तान मसा सिंग चतना लैगी but even then england हाइबसे इंग्लिश स्पीकिंग people do not majority or kind of semak paneba until and unless majority people sing dugi magi lairiba hana lairamiba magi cultural system magi political system adu the vulnerable or the mayam du yakshan lubang ngambagi poto akhoi gi marakta misunderstand natraga any kind of conflict contradiction tholk three never if madru challenge tawrpa tata gi soidan contradict tawrkani hariba aduna yam luri potsi akhoi na seng gi ba yamna liberal oiba 1606 तगिना मंगोलोइसंग लिंखतना अखोइ सिदा अरुयाम नेबा लिबरल मुस्लिम मयामगी अचौबम कनोम छेमदना अखोइ मयाम हिंगमिन्नदना तोलेन काजी ने सही ट्रेक खुंटा पद कथोक्तना लाखिबा हिस्ट्री दो मदु लान उहनगुम सेबा अखोइ न लेदिबसे टू प्रोटेक्ट आवर टेरिटरी टू प्रोटेक्ट आवर पॉपुलेशन हेबा सिदै सिदा मिटोप अमा अखोइ गी मरते यावरप मतम दे अखोइ सपोर्टिंग से अखोइ न मतम दुदा मैतै पांगन अमा अखोई सिदा चुजा ओइना लासु अमो ओइना लासु मकोक मयुम ओइसु लापदा मागी प्रोसेस अमा लैखिएबा अदुमाइना अखोइना ग्रीन कार्ड फंगदना यूनाइटेड स्टेट्स ता लैतारगसु अखोइगी प्रोसेस अमा लैकनिएबा अदुना नेबा डोनाल्ड ट्रम्प ना हौजिक माइग्रेंट सिंग द कीदना माना वार्निंग तौर इसे यूके द ब्रेक्सिट ला इसे ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन दगी थोले इसे केमित नत्तेबा यूनाइटेड किंगडम द यूरोप दगी मितो मयाम संग पद पाखला इनेबा नेदरलैंड्स ता हौजिक कनोना अखोइगी हंदक लेपीबा राइट्स मयाम न लौरे इबा कनो मयाम सि कइनो हाइबा मतम द अखोइ सि मसि तौबिगनो हाइदना विल्डरना हाइरे इसिने अदुना याम लुरिबदी माइग्रेंट साइबस इंटरनेशनल इशू अदु बोजा कोई 2015 भौती हाय तारे कोई इनर लाइन परमिट सिस्टम की याम कन इरांग हो मतम दर बिल पुथको फाउब सिदा कोई फिल्टरेशन हाय तारे फिल्टरेशन की याम न चाउबा पॉइंट से 1951 ओइखी अदु मरक से कोई लैंग्वेज की पॉइंट से मतम दर याव की अखोइ सुमाइना हाइजै सिरका की क्वेश्चन दी until and unless instrument of accession the piriba power do that means restoration of the pre-merger political status to natragadi अखोइ कनबंग मरोय हाइतना अखोइ गी स्टैंड अमा लैजग्रबने अगस्त 21 द जेएम होल्ड मियाम न लेपिरम बदुगी मतुंगिना that is our stand very clear अखोइ गी अदु बजा अखोइ कोज अमगे तमक्ता मणिपुर कनगु तमक्ता तोंगान तोंगान बा हाइदी वाखलोन दा बेसिस तोंगान बा बेसिस ता ऑर्गेनाइजेशन मैम से संक्शन रखता रगदी मसी करम ना कोई माय पाक पंगम गदरु तसे 1951 अमन लैंग्वेज अखोइना अखोइ जलान होइदि सोमदो हाइनिंग इसे कैनो we should have a हौजि consensus ने पल्लेबा consensus लेरमबगदी हौजि इबानी ना सिदै सिदा misunderstand तौनै सु तौरमोयबा ओके अदुना consensus अम चंगीबा हौजि अइना तौरि चुम्मे माना तौरि चुम्मे सि नतबा एक्सेप्ट तौवेबा खुसु तौबदबु लोइनम कंसेंसस सु तौसी मैंडेट सु लौसी अखोइ म्यामगी ओइबा कॉमन प्लेटफॉर्म अम सु सेमसी तौबदबु नेशनल क्वेश्चन हाइबसे ओके आइगी लमदुगी नेशनल क्वेश्चन आइगी लमदुगी आइडेंटिटी टेरिटोरी सॉवरेनिटी एंड पॉपुलेशन की आइडेंटिटी अदु टेरिटोरी सिगी मनुंग द अखोइन लाकदौरिबसी नॉट ओनली आइगी लमखै नते आइगी नेचुरल रिसोर्स ओके आइगी वाटर आइगी सिंग ओके लोक अदुगी मैं अदु ngakmin बनबुगी कंसेंसस अम लाक्से हाइबे ओके ngakmin पुन ngakmin से हाबनी ngakmin बसिदा कोई कोई मैतै पांगन सिंह मणिपुर मुस्लिम सिंह हाइतारे मखोइ सु मणिपुर की दमत कोई मणिपुर इमालेबा की दमत थवाई थार के हाइबा मधुगी दमत सिबि की दबा मी मयाम से थेंगनजर हाइबा तारे मर मदुना ओनली कुकी नागा नत्रक मैतै खेतर मणिपुर ngakani हाइबा की वाखलोन सिसु खितंग होंदोगा कोई मुस्लिम आर आल्सो वेरी वेरी sentimental about Manipur have you natraga protective about Manipur gi wakhal unsi lai adu oja jana la singi soja ngasai gi khoi gi language se masu jam chaw factor mdi odong male khoi gi indigenous language mayam si gi man ga language ama mother tongue odom mi tu di naturally heg yang brasu o masidi akhoi lam si mi na tamane have sidi khoi lo ma sem draga su mi amane hektar identify to ngam posak oduni amai to oja asar udun gi case la su manipuri budi bedeng bedeng akhoi gi seng na ngangi ngang ba targa su magi mother tongue have tare yum da lona imung da lona language sidi khoi gi Bengali si oi bani Bengali Muslim hai na dum classify to gini ado adri kari having masi akoi gi ras kanu gi language gi issue da akoi gi native akoi lep kani ha base masi yamna choba akoi wang hang ngai wai ba pham ni okay ana iban ngasai gi kanu da London da natraga akoi gi America da leiba native akoi native Indian sing se American native Indian sing se masi loinamak
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯇꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯗꯨꯒ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯃꯒꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯨꯃꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯁꯥꯕꯗꯤꯟꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯒ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛ ꯇꯧꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ नेटिव की क्वेश्चन सी अखोने यामना फजना अखोई ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल जस्टिस अदुगा ऑन द बेसिस ऑफ अखोई कॉन्स्टिट्यूशन याम फजना सेक्शन नंबर सी तहोदब तारगदी अखोई मणिपुर सिद इंडिजिनस नतबा दुंबा कांगलुप मयाम अमगी अखोई क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी से मसी राइज तोरप याय अदुगी पोतुना हौजे हौजिक अखोई कंसेंसस होइबा आईएलपी की बिल अमा सनननब होनबदा हौजे हौजिक से हिल पीपल खरना मिसअंडरस्टैंड तौरगा लेरिंगै मथक्सिदा अमुक अनदर फैक्टर अमा अखोई अपुनबा अखोई कंसेंसस होइबा अखोई येलहोमी कन्ननबगी बिल अमा पुथोरकपदा मदुगी असोबा अखोई डिमेरिट फैक्टर मयाम लाक्तना अखोइना संगसलिबा येलहोमी कन्बगी वखलोन से मसी मनिंगोमदा हलहलप याय अदुना लेरिबा अखोई तोंगान तोंगानबा लुपसिंगी तोंगान तोंगानबा वखलोन सिंगसे मसी पुलप पुनसलगा कंसेंसस होइबा वखलोन अमा पुरंगनबगी वखलोन अमदा अखोई संगसनबा चुमी हौजे हौजिक सेंसिटिव होइबा अदुगा अखोई मसेलगी मरक्ता डिवीजन ऑफ ओपिनियन लाक्पा याबा अदुगा अखोई तोंगान तोंगानबा इथनिक की अखोई सेंटिमेंट इरप तौबा याबा अदुंबा वफमसिंगदा अखोई हेन फोकस तौबसी राइट टाइम नते मणिपुरी सिंगी तुंगी फ्यूचर नते हेन थमजनी अदुबा अखोई मणिपुर द इन्फिल्ट्रेशन हाइगदरा अखोई मणिपुर की लेजरीबा तोंगान तोंगान बा इंडिजिनस डायलेक्ट्स एंड लैंग्वेजेस से मसिंग ngang दबा मी से कोई नॉट ओनली जिरी बांग खतना तना मणिपुर की तोंगान तोंगान बा तंपा की सिंगी महुब सिंदसु अदुम थेंगनदब नते थेंगनरी सुंबा सुंबा संगाई मयाम से सु मतम कुइना लेरकले 1951 की ममांग द लेरकले हैदन मकोय सु मसि इंडिजिनस नते नेटिव की कैनवसी द कलेक्शन से द याव गितार गदी कोई मणिपुर कनबगी वहां तोक से कराय द ओगदगी हैबि अचो क्वेश्चन हम दिले मसी अखोई क्वेश्चन ऑफ नेशनलिटी में राइज तोरकने अदुगुंबा पीपल सिंगदुगी सु क्वेश्चन ऑफ नेशनलिटी में राइज तोरकने मखोयसु मखोई क्वेश्चन ऑफ नेशनलिटी दुना मरम ओइरकांदा अखोई मूवमेंट सिदे सिदा यामना कंट्राडिक्शन याम लहलप यायब अदुना बेजियर हाइबसे आइगी मोड की वनती बेजियर हाइबसे मसी याम फजन रीजनेबल ओइरे अनु बेजियर सिबो फजन चटनग्रगदी मणिपुर इन्फिल्ट्रेशन की अदुगा येलहोमीदा अखोई चैलेंजेस म्याम लाइबा सिगी क्वेश्चन से मसी सोल्यूशन तौखिनी हाइबसे अदु ओजा अखोई बेजियर अम खना 1951 नत्रग 1971 मसी की चही अमना मी अमगी येलहोमी अम ओइबगी इंडिजिनस पॉपुलेशन अम ओइबगी मागी कैरेक्टर मैम दुदी सुरेन खमबी येलहोमी ती मखोई ओइबे यारोय येलहोमी ती अखोई मणिपुरी सिंग येलहोमी तोंगान लेजि मदुगे मनुंगदा अखोई मैतै पांगल हाइबिरिबा अखोई पांगन सिंग सिसु येलहोमी अमनी अन अखोई पांगन सिंगदा अतोप कम्युनिटी सिंग से अखोई कनो तौबगी यानसनबगी येतसनबगी अदुमी क्वेश्चन लेते तौबतबो हौजिकी लाइबा पोटसिदी अखोई मणिपुरी अम ओइना नेटिव ओइना लैग्रबा अदुगुंबा मियोइसिंग अदुगी मरक्ता करिगुंबा इलेक्शन काबगी पोट अमा समटाइम्स लाकपा मतमदा मदुगी मियोइदो अखोई इवन एयरपोर्ट तगी अखोई बीजेपी ना मागी सरकार सेमना बाय एयरपोर्ट तगी इवन सीआईएस से फोक्सी नतना मासे पिकअप तौग्रेको अदि मतुंगदा मासे अमुका मांगोंदा गवर्नमेंट सेमबदा यावबा यानी नत्रगा यारोय हाइबगी पोट अमा नौना थोरकपसिदा ममांगदा अखोई इलेक्शन की मतमदा सिगुंबा ऑब्जर्वेशन अमा लई अदुना सिनी हाइवे वाफम से मोना नोटिस पीदना नत्रगा अदुंबा पार्टिकुलर ग्रुप सिंगदुदना कोई इलेक्शन प्रोसेस ता सरु याफम थोक्ती अदुने हाइवे वाफम से लेतबनिना बेजियर की वाफम दुदा मखोई युमफम होरगा लाक्सखिबनिना मदैदा यामना अखोई ह्यूमैनिटी की क्वेश्चन अदु बेजियर 1951 जिदि हुजिक हारिबा बिल सिंग सी लोय पास तौरगा एक ऑन बदिना त्रिचन नते अखोई मणिपुरी सिंगी ओइनदी 1951 से बेजियर ओइरगदी अखोई मणिपुरी येलहोमी सिंग से प्रोटेक्ट तौबा यारनी हाबी वखलोंदा अखोई डिमांड तौखरबनिना मदु गवर्नमेंट नसु मणिपुर गवर्नमेंट नसु या दना अखोई बिल लोइना पुथोखरबनिना अखोई की ओइबा मोरल क्वेश्चन ददी मदु अखोई यानखरेन लौबा तारे अदुगी पोतुदा हौजिक सि लैरिबनी अदुना हौजिकी लैरिबा इशू सी अखोई मणिपुरी येलहोमी सिंग कनबा हाइबगी पोतुमदी अखोई नो क्वेश्चन नि अदुगा येलहोमी हाइबसेदा हौजिकी असाबोदिन से येलहोमी अमनी हाइबगी वफमदुदी मदु लैते तबतबु मासे नेटिव मणिपुरी अमोना मतम सांगना लेरकपदुना ओके येलहोमी अमदि नते अदुबु मतम सांगना लेरकपगी नेटिव मणिपुरी कोइबगी क्वेश्चन दुनी जलाल क्वेश्चन से व्हाई जलाल की कांबुना तमंगददी करी अप्लाई टू हिते ओके खरगा तमांग कांगपोपी एसिदा खरगा तमांग को मतमदा 1951 द तमांग बुसु येंबियु हाइब वॉइस अमा लाक्ट्रिबो करिगनो नंबर 2 अखोइना हाइजेरिबदी हौजिकी लैरिबा मणिपुर की आउटर की एमपीस इलेक्ट तौबा मतमदा देयर आर सर्टेन कंस्टिट्युएंसीज अखोइ म्यागी ओइबा वैली की नत्रगा जिरीबांगी कंस्टिट्युएंसीज मयाम अमा
election di thadaba yargasu lepa yadaba lay chingi lamsing ase schedule tribe ki reserve tawduna leiba area ni adumaina la iba mi sing ase akoi khangna upai leitabagi haibadi hojik haidi base Indian constitution haidi base khut punchal lakanda aisi ka amada thammakanda masa phaba nupang boxing thinau narai ba gengo haiba chamane and they will call it democracy nang na nupa thok ta dan thinba ngamjatraga haine ba akoi gi oiba hojik legal law na haidi base kanagi interest kanagi damakta law se semi banawa either is it for mainland India or either is it for the indigenous people akoi yellow me haje roi leho me num haje ke because yellow me have throughout the world labor yellow me sigi manung da native oiba potu bune ba akoi na leho me haise aduna leho me lebak sidagi horukpa mi singa do leho me singa do all the indigenous people sing je yai hai ta red Indian su then even ai ngasa haje bodo Assamese su Bengali su Oriya su magi lamdadi indigenous ne lo harkani adu eta di indigenous na generalized to ba yaro it should be native people aduga akoina haibadi madugi question sing ase akoina sikana fauji ki badi mado until and unless akoigi khutta special provision na laktri bawbadi akoi ngamaro ese akoi khange until that day adu laktri bawbadi by akoina akoigi ojaba people's ki movement nama tawra kanda continuous to kanda la isi neba hoji bill ahu mang da tare but still akoi hoji high consensus oye okay question di madu yaba yadwi question na teba whether madu na mitop ama akoi gi marakta changa ga decision making the yaw da thingba ngamabra ngamdabra question sineba magi last end product to neba kuni nga kadui se hidak ti ka khre anaba phati du na te hidak si mayam yanara ka kini anaba si si upai lete du yaroeba akoi akoi gi anaba do kanba ngam hida ama puthok patayeba hojik akoi na law ma enact over taragadi particular law do na native people sing asibu kariguma hana kangrabani mayam na yana gi law ni madu khangdre si yordi akoi ju mi myam trake ta seng na Tripura da 1940 ga 9 da October 15 da chap manal Tripura se India o hibane instrument of accession se akoi ta seng na muthala kanda lakhi bane maze agreement mogisu ado Tripura the first elect to kan Bengali kya ka ge hardly very few 1949 da hoji Bengali kya ka ge ba hoji Tripura gi apun masing 37 lakhs ki manung da indigenous people gi masing se 11 to 12 lakhs khakta ne maximum 12 yogdi 11 to 12 ki marta high ne so Shigi situation se Manipur da lawe na khanbi braba if madubu protect over ngamba bill ama hana puthok ta dana aikoi myam na yanagi ba bill khara leigre maduda yar madugi base ya do ya se hai tagadi aduda yaru badagi aikoi gi assembly da karaktana convention am lehogdreba then constituency myam si reserve ta hogdreba because akoi schedule tribe na tiena then adu etadi aikoi kamai protect tawdori haiba question se masina mang da tharga khanba akoi kamai protect tawdori maramaduna koi constitution da amendment natraga koi constitution da koi provision ama insert to ba aina puthokhi ba aigi opinion aina puthokri ba aigi certain yanagi ba pot hai tare madu nataga bill nataga law do aduna anum protect tawrani aduna leiba yaro sambal khaba haibase masina mafarani na kharasu nongalaga sallama la aga thudi adi amuksu khaba ta bani adurgi hena papa sambal ma khaba ta bani our job is aikoi gi people bu population bu kanbani territory bu kanbane ba karigumba bill amagi khudong chaba lorga mitopu aikoi gi manung pusilakna bu honna ba natte okay sambal khasi habani khadore habani adu bu khadring hai sida khare hana le thokpadi adi habani maramduna masi khana gu damta miyam sibu kanam gi damta lamdam sibu kanam gi damta special provision amadi constitution da su lak mathok ta hai masi constitution da provision am khoi insert tawraga maduna yaduri bna tra khoi parliament ta khoi parliamentary act am puthok mathok tari bra karam makhal gi process am tawta rag de khoi native people na tra indigenous people mayam se manipur gi masi protect tawba ya maru ina khoi mikhal da contest tawba ya handa ba reserve to hanba ya ba gi sumbagi situation se kari kari di laibe oja rakesh lak chagi masi aham badai sumai thomje khoi gi ain sembai basi waktabu miyam gi apamba adi प्रजा की अपामुद लेकर मधु आइन उन्थोई आइन सभा पुथोगा अदुना करिगुम्बा मणिपुर की प्रजा सिंगना असुंबा बोय से फजना लेरे खलसी असुंबा कनो म सेमो दका लेरे इंडिजिनस पीपल थिंगजु कननबा सुमा आइन म तंगाई फदब लेरे हायरगदी मधु आइन सेमबदा करसो कायबलिटी अदु आइन सेमबदु मधु अखोगी पार्लियामेंट ना मधु की आइन सेमगद्रा नतगे एसएस लेजिस्लेचर सेमगद्रा हाबदु लेरिबा अखोई कॉन्स्टिट्यूशन दा लेरिबा Masai state list, union list, concurrent list, yauri ba baham sigi mun yengaga madu adum relevant provision puthokpa yagani
तबतबु लुरीबसी अहानबदा अखोई प्रजासिंगी मरक्ता अखोई कंसेंसस ओइबम दरकार लई एट द सेम टाइम अखोई मिहुत सिंगसे मसी मिहुत अबदी अखोई थागलिबा अखोई हुंपुसे मसीनसु प्रजाना खलिबा पुनिंग फावरबा इथिलसे मोदिसु चपचाना फावरगा मधुगिदमक्ता थबक तौबगी तंगाय फदब लई ओके हुंफुजी उनगी यांखै मापन हाय तारे हुजिक ओइनदी अम यारकबसे हुजिक इशू से लाइबने अदो हुजिक लेरिबा सिचुएशन से यंग तारगदी अखोगी 2015 दा थोकी बदुमना हंदकी मतंग सिदसु सांगना अखोई इकोनॉमी ब्लॉकेट ngarang dang logi dang airi adu bomu anu bo makhal gi lambi thing thakpi mayam su laktong man bagi mami ma tari madu lakta bo isunu yam thuna mayam da koi yana bom proposition habi apam di mayam da loi lenam ya du hojik leriba situation si di koi gi handak mikhal haido matung da hang assembly legi ber maina hojik su koi gi situation si hang oina leire habi tare makha ta na di yam hangjani mune du matam se lertab ni na aro ibo question habi tare oja jala da laktar ge aduga tentang na so ei oja lancha da lakcharam ge oja jala hojik ki ngasai gi koi indigenous ki post se lakpani da indigenous कि खुगे मी मयाम से जुकन बा एट द सेम टाइम लम से जुकन बी वाफम ने होजे हारिबा लमसिदा लेबा मियाम से की मराई बक्सी खुगी लमसी की मी नतबा हाइतारे लमसिदा बदि कुइन लेराबा लमसी की मी गसु तुम याम हेना तोना तिनादना लमसी की मी को ऑलमोस्ट मानर बसिंग दुना पारक हाइबसी लमसी की मी सिंगसिना दे कसु पेन तो मानदे अदु ngасai gi खुगी खरगा तमांग की केस ताय खरगा तमांग कांग्रेस आई की मेरे ओइना थोलानी हाइब मतम ददी मयाम न यादबदगी मा इंडिपेंडेंट मेरे ओइन चखरा कांग्रेस नु टिकट लफोख राय तारे अदु की मतम ददी हंदक की कोई असबुद्दीन की केस सिदा असबुद्दीन केस यारो एना हरक मयाम न हरक मतम सिदा कोई अमुकोक्सु थोपिरे मसी यानी मसी असबुदुम सगुली हाबी बहम फोंदो पिरे अदुबो खरगा तमांगी केस तदी गसाय सगत पिद्रिबा करिगनो मतम दुर मार्क्सु इंडिजिनस नि मफम से लेको मिली मासु लेफुम गदन हाबी वाफम लाकेटिबा करिगनो हाबी वाफम उमदि लाई करि हाबि हौजिक फावगी ओइना राज अखोइना सिविल सोसाइटी सिंगा मरी लेनबा क्वेश्चन दा येलोमी कनबगा मरी लेनना अखोइना मसी JCILP हाबा म लेबनिना माना बेजियर दुदा येंग कांदा खरबा तमांगसी बेजियर दुगी मनुंग चंद्रा नत्रगा मदुगी मतुंग दो ओइब्रा हाबा पोतो मान लेपथोगा मान हाइरपो वाफम दुना हेनो अथम टिकेटेड ओय हाइना खोइना लौजरगा मदु JCILP ना लरपो वारेप तुदा खोइ हम सगतसै आखोइ इसा आखोइ अमकोक मक्सु रिप्रेजेंटेटिव अमा थारगा JCILP की सरुक अमा खोइ ओइजरी लोइना ना खोइ संगसन ग्रिबा खोइ येलोमी कनबगा मरि लेना मूवमेंट सिदा खोइ पार्टिसिपेट फजना खोइ तौजबनी अदो हौजे की आसाबुद्दीन की मतंग सिसु JCILP ना मसी मागी अखोइ थंग्रिबा प्रोविजन दुगी मनुंग चन्ना माक्सी अखोइ नेटिव मणिपुरी अमा ओइब्रा नत्रगा नेटिव मणिपुरी अमा ओइदब्रा हाइबदो माना थिजन बिरगा पुथोक पिरकपो वाफम दुगी बेसिस दा मखोइ मयाम कंसेंसस ओइबा जुमी हाइबा ऑब्जर्वेशन नि थमजनिगी मदुना सोल्यूशन ओइगनी अदुगा इंडिजिनस कनबा हाइबदुगी वाखल लोंदनी JCILP ना संगसंग्रिबा बिल अहुम पुथोकना वाफम अदो कटिंग ऑफ ईयर की वाफम अगोई सेमिनार क्या दा अदुगा ते अखंग हाई एक्सपर्ट क्या गे मोट ताना तिकना मतम दा लेखिबा एनवायरनमेंट से अदुबो हौजिक सरकार की साइड तगी मदुना अखोई असेंग इंडिजिनस कन्ननबगी वाफम ओइरोय हाबा वाफम से मसिसु अखोई तरे तरा थोंना अखोई फमिनरा खन्न नैनबा याय रीजन दो अखोई ख्वाइदे हन फगदबा रीजन दो अखोई यामिनबम चांगी आइना थंबा मोट सिंगसी मसि चन्नदबा यादे हाबा वाखलोन से अखोई पुनमक्ता से लेहनिंग दे अखोई साइड तगी जुमदु लेजते तबतबो हौजिक असाबुद्दीन की मतंग दा अखोइना हंजरिबा सिटी असाबुद्दीन बु पार्टिकुलर ओइन सवचबा वाफम नते ऑन द बेसिस ऑफ अखोई बेजियर दुगी मनुंग चन्ना महाक्सी बेजियर दुगी ममांग दा लेरम बोय तारगदी मंगोंदा अखोइना ऑब्जेक्शन तोफम थोकते हाइबो ओपिनियन दो अखोइ थम ओके अरोइबो नो जरा जला चंग होजा खोइ खरगा तमांग सु कांगपुक पिदगी कांग्रेस ती थोमबनी दि कांग्रेस टिकट पिबि यारो हाबदगी पिखिद्रे अदुब इंडिपेंडेंट मेरे पोइना दि कंटेस्ट तौकी अदमाय तौदना जिरिबाम दसु असाबुद्दीन ना इंडिपेंडेंट मेरे पोइना कंटेस्ट तौकी मतम दु दि खरगा तमांग की केस लाग मतम दु सुमाइना यामना मियामना पांबा कैंडिडेट थोले हाइदी एटलीस्ट ग्रुप खरना पांबा मी थोले हारिबा मिसिंग सी कारक पसु या हैव की पॉसिबिलिटी सिदी एवरी कंटेस्टेंट प्रोबेबली लोई विनेबल लाइव मी गातने थोले मियाम लोई का नहीं थोले गातने कारक पसु यावरइसनी मतलब मतम दु ददी मयाम से तुम ओके खरगा तमांग से कांग्रेस दे लेपे बदी इंडिपेंडेंस खरे यारे कारoi द पोनी गले थोकी बमोंग मालर माय तौदना जिरि बांगे सु इंडिपेंडेंट कारoi द हैव तो मैना मयाम से यामना लाइटली लौथोकी बजाल होजे कारक कांदा त मयाम से खुदै ताखना बि फियम लाइसुजा यम सेना हाइतागदी अखोई मणिपुर ख्वाई कीबा एटीट्यूड अम लई राज अखोइना अखोई ओन इशू द इनसेंसिटिव ओइबा मसिगी मरकसिदा मा मागी एथनिक कम्युनिटी नत्रगा मा मागी कांगलुप के
interest mayam amasu leijaba haiba tare aduna yamna luri ibase insensitive attitude towards our own challenges madu aikoina lairu baduna aikoi se loigre mayam ILP ne naisha Robin Hood sigre dupi mayam bullet na pan gre 1970s ki late 70s ta riot kya mayang taliban ne thome madrugi 1978 79 de kan mokhol akanda Rakesh Natra 1980 de foreigners issue na laktana sang aba 1980 de gina hoji phau ba che mitop changak tab gi lan am tawdna la e masigi lan se mai pak pa di la dana hanjan na tawro kan da ngasi di Kishore Thapa gi matungda mitop amamuk he may be native or non-native hai se jalana habi di sumaina nataga aikoi na ngasi language the best to gada bani nataga aikoi gi oiba aikoi na di haidi every kanu se aikoi gi Manipur gi citizenship ase aikoi na ngasi Kashmir da tawriba sumaina any law ma semak pa matam da maru correspond to instrument of accession da correspond to gada bani na iriba sumaina aikoi gi sumado leiba tabani haijabane ba aduna madu gi leiba insensitive oiba attitude che madu khangdrabani na peoples na yararoidra khangakpane ba anu Kashmir da hoji election boycott to dori kanu gi aikoi gi Lok Sabha gi kadi gi no maram de election tawbasina aikoi da hanagi leijaramba Kashmir single right na Manipur gi right do madu hena sum khubjan ki badong na taweba maram di aikoi gi leijari ba hana leijari ba law aduga madu gi chatna jaramba tradition mayam ado tapna aikoi se tasengba lainari ba mayam ne yanari ba Indian hood chida Indian nationhood ta sum chakra kanda Manipur gi oijaba masabu kanjana gi right madu hai da India da gi segregate tawna chatse hai ba natte ba but Bhutan dona aikoi gi oiba identity ma da hingba changi hai bane ba adu ngasa aikoi na aina hek hoba da kanna haijadi ba se jalande so aina haijagi ba to kaimta natte laiminari ba aikoi phau da amaga gi understanding create to ngamjingai da atopa aigi imung da chak chaba da isa bawo da like taman ngamdri ba aina ama mu pusala kana ma buju lahani haibigi phibam ne bala ise aikoi gi lairiba resources mayam sina aikoi gi laiba cultural capital social capital mayam si season na kana aikoi se hauji karam ba thak ta lai kwadi lairaba lam dugi kwadi lairaba lam akoi mafam ma state amoina lairingai tanja sida ngasagi aina hajariba aikoi gi quality of life phagatna ba population gi marakta aikoi gi lairiba territory sigi mungda aikoi gi natural resource Lokta project gi chahi kuning gi piri ba 7,000 crore mayam se aikoi da hanjalana ba aikoi me hona minata dana mitop ama khaki magi validity tawna bu hona ba da aikoi ma divide tong doi se kari gi no adu boja matam sule selektre yam interesting web question he tare hojik BJP na government sem no hona bada Asabuddin se lausang re BJP dadi khoi gi sirka gi site gi na ta ge desam gi site gi khoi hadi kai khoi ultimatum hai ga ran ta any appeal hai ga kemta pi gi balai tab jala hojik tasena la kadori ba movement na se is not valley centric movement natte aikoi na tampa kakta da hogi ba movement du manatte aikoi na la kadori se furup khudimaki hojik convention ko ga dore as well as political party khudimaki convention ko ga dore aduna madu particular student community ama ani na madu gi authority oi be yaroi it is a national question aikoi do lairi baluk mayam te hojik amuko ke amagi mayam se kaura kanda pros and cons mayam do nei na hojik pawgi na BJP ki response ho ja hojik pawgi oina di BJP na di mogi government sem de yade na amadi loksang gre amadi loksang gre madu di BJP gi wana te congress oi chu anum loksang gini because ngasai kanona jalal na then Rakesh na hai do ne existing oi riba hojik ki chane riba mawong si di ma se native ne na define to but kai da ba man bane but luri ba question di akoi na la iba question di aduna te ba akoi di constitution iba matam da chana pathaba ma iba matam da preamble la iba sumaina akoi gi oiba philosophical magi akoi na kai gi damang da law thamdori no haiba se masigi fundamental question du gi khan ba hawdraga di law ma leire adugi matung ina akoi mi loin pusal se haiga di la la ne ba akoi na hakchang gi matung ina phurit tu batai Furik ki matung ina hakchang kakkani haiba taragadi Manipur haiba nation that very nation che is that siga chapmane khoi bel ahum puthokro matung da ek oina on da bataraga su hojik la iba situation sin nadi khoi yelhomi kan bagi process se kharaga sangduri kharaga Manipur se wagi duri haibani oja jalal respond to bining hai oja quickly haibiro matam solution leselaktra hojik khoi gi lairiba context da khoi gi consensus environment nama semna na ba honna badu khoi adum yaningi adum bagi opinion da khoi accept tawningi aduga hojiki indigenous kanbaga mari lenana Asabuddin gi wafam china masi akhoi gi state sigi oiba indigenous sing ya chowa threat oiroi aduga
mahak si handak karagasu mathang karaktabasu dum yai mathang atopa ma akoi indigenous barakte karakpasu dum yai ana masdei sida yamna ka hena koina allergic oiba mongda tawruba matamda akoi community masel gi marakta misunderstand tawba yaba circumstance leihanbadu leihandananaba aduga akoi tungi indigenous ki oiba question da hena fajaba mamang la lo hebo warep tu da hena semtok semjin tawbagi apamba leiragasu adu khanna bane hena tai oina khan Pauna Bazaar Thangal Bazaar da liba akoina hojik ji mayang ne haidiba akoina mayang tan gani adana ILP toriba da mayam na sangjiliba sigi maraktagi kanagumba amana Amrinder Kaur or Agrawal amana lepakpa matamda Jalal Kumai Phawini nati akoi ILP gi movement mayang tan bagi issue oina haiba taragadi matu jo khita ana taina sakrani chatte in line public system ki case di koi mayang tan bagi koi mayang tan bagi koi yellow mi ka jana bagi yellow mi na taba yellow mi kanji haibadi yellow mi kanji haibadi mayang tan si haibadi nati akoi la iba pot se issue da akoina base to matamda frankly maduna diplomatic oiba word amada haibagi wani tasing ba poti kanasu yaroi tasing na majority community or your Punjab to Bengal the community amala aga out number or pada kanasu yaroi madu Maharashtra Nirmanam Samitina number Nirman Samitina yagidribani kanasu yaroi magi nation nama magi state amada apmana majority or against kanasu yaroi okay outsider na majority or pa hauji question di hauji Jalal Isamana haibi dibu question se JCILP gi movement bu sogapi na di haira kanda hairi bu question se Thangal Bazaar da Thamaiban Kendra da natuk Sagolban Kendra da natuk Wangkai Kendra da Kelipati gi aman lakko matam da kamai phobi gitagi okay kamai phago da yam sawa question ni question ji pakhom su khum yam ludong wale matam di leitre oza da gi se responsible ning mani masi gi discussion si makha ta na su mathok ta gi dong mali hai tare swai si loi dong di mande aduga lakha du matam si da su masi khara makhai di dum thor thong mali adu akoi han de gi leminary ba puro masel gi marakta why so specific yes kai do boy no why so specific jiri bangi Asabuddin gida akoi kai do boy no specific yam oi ise kai do boy don generalize to bo pora ma da specific oi kari gi no specific henda baya masi only koi manipuri sing bu protect to se habni manipur gi indigenous mayam se native mayam se protect to se habni maram specific oi bagi mathok ta di habni adu tungda koi misunderstanding thorok da mayam ubi war pasu ya no ojan so happy photo peri madu ohel ge habasu oja mayam gi khudal le rab tare oja sing na leader sing ni oja sing na amaga wakal managi targadi public se loi manager kani maram madai du di question thon da bana phagani habagi wakal on da ngasi gi manu hone gi thamse matang sai da losin jargi ngasi gi thamse da thenga su thengna oja Jalal oja ning thokcha lancha amadi oja Rakesh Mahobon lebir ton thorom si bothawai happy khiba amadi mapung phan wiki damta oja hombu amkhana thaga cha mondok cheri appreciate you joining thank you masana ngasi gi manu hone gi thorong ngasi gi edition se karam to biuge ko kan ver payagane koi mail id impacttv@gmail.com natraga ko ge Facebook page www.facebook.com/impacttv manipur da join to birga comment amadi feedback tha ver payagane well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Rontham signing off Kurumjari